Dobar dan, ja sam profesorca Aida Šehanović, VD načelnica Klinike za neurologiju Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli. Danas obilježavamo Međunarodni dan takozvani crvenih haljina, dan borbe protiv moždanog udara kod žena. To je Međunarodni dan, obilježava se svaki prvi petak u februaru i mi smo dio te javno-zdravstvene kampanje u cilju podizanja svijesti o značaju prevencije i borbe protiv moždanog udara u ženskoj populaciji. Zašto baš žena? Pa žene su u visokom riziku od nastanka moždanog udara, obolijevaju od mladih do starih. Prošle godine smo od ukupnog broja pacijenata koje smo liječili od moždanog udara, polovina su bile žene i kad kažem da je najmlađa imala 32 godine, dovoljan je razlog da se oglasimo kao struka, da podignemo svijest o potrebi prevencije moždanog udara u ženskoj populaciji. Zašto su žene ugrožene? Zbog naravno stila života, zbog stresa, zbog upotrebe oralnih kontraceptiva, zbog komorbiditeta koji se mogu liječiti kao što su arterijska hipertenzija, kao što je dijabetes mellitus i neke druge bolesti koje su u visokom riziku, poremećaj srčanog ritma koji u visokom riziku dovodi do nastanka moždanog udara, a koje se mogu u značajnoj mjeri prevenirati određenim mjerama liječenja i naravno promjenom stila života. Naš cilj danas je da promoviramo zdravlje, da promoviramo zdrav stil života kroz povećanje fizičke aktivnosti, smanjenje neaktivnosti, promjenu načina ishrane, pa simbolično skrećemo pažnju na crvene jabuke, da se zdravo hranimo, da reduciramo nivo stresa kojeg svakodnevno, naravno svi smo izloženi, svjedoci smo u društvu, ali se ličnim stavom treba i taj parametar mijenjati kako bismo spriječili nastanak moždanog udara između ostalog, ali i drugih kardiovaskularnih bolesti, da se smanji invalidnost i poboljša kvalitet života. Moram reći da od moždanog udara u svijetu na nivou godine umire više žena nego od karcinoma dojke, gotovo 2 puta više nego od karcinoma dojke, što je nažalost poražavajući podatak kad uzmemo činjenicu da se moždani udar u 50% svih onih koji su oboljeli, 50% se mogao spriječiti. Obolijevaju mlade žene, ali obolijevaju starije. Prosječna dob naših žena koje su prošle godine obolile od moždanog udara liječena na klinici bila je 73 godine, ali kažem, imali smo i žene koje su imale 32 godine.